Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariakan, mga bubayakan sa agama Islam, minsan pan ay biyaluy wallahu subhanahu wa ta'ala pangangalakian si erakatano mga kaadanian na giyang kuto apoy kunara ka jahannam na ketuon ka mga tao adiran di mapagisawisaw agyang kuto naraka jahannam adin na ketuon ka sagyang ka iya masatano mga tao adiran di mapagisawisaw agyang kuto naraka jahannam adin na mga tao penggirawa jahannamu tantaziruna. So apoy ko naraka jahannam na penayaw tanunian. Allahu musta'an. Giyang kutua lagi dutua manusia tao na dinian na katawan. Wantunay katitu apoy ko naraka jahannam. Tawa miya papaso na giyang kutua paratias iku Allah. Taufik iku Allah. Tawa aya mi papano sa giyang kutua puso yan na giyang kutua kang gelebek sa kadustaan. Tawa paman na di din napakaila yagyang kutua puso yan, di din nakila yagyang kutua puso yan, yagyang kutua benar. Ayaman na titu-titu paman na kebinasa, agu paman na dipakailay na igira manuto ayam ya binasa nagyang kutua puso tao. Agu paman na ayam ya pisak ya buta nagyang kutua puso agyang kutua tao. Yang kaya naraka jahannam na aya kaya teruaw no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katitunian na piyaki bilgananan wallahu subhanahu wa ta'ala sa miya kasanggi buragun na kagiya kumapasa dagyang kutua sanggi buragun na aya ko na miya bunta lagyang kutua apoy ko naraka jahannam na miya karigariga. Na baru umiyapasad mga pagariakan ng mga bubayakan sa agama Islam. Piperomanam pamana piyaki bilgam paman wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa miyaka sanggi buragun. Na kagiya ko mapasad mga pagariami. Na ayako na miyabunta lagi ang kutua naraka jahannam. Na miyaka puti-puti agi ang kutua naraka jahannam. Miyagumbi-umbi. Na baru wari miyapasad mga bubayami, mga pagariami sa agama Islam. Piperomanam paman na piyaki biyagam paman wallahu subhanahu wa ta'ala sa miyaka sanggi buragun na ayako na miya bunta lagi ang kutua naraka jahannam sa giyang kaiya paman na masa na miya kay tamitamagyang kutua apoy ko naraka jahannam ayaka turu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kalaylil muzlima na lagi dagyong kuto kagagawi amya kalibu-libutang. Naginan sunara ka jahannam. Sama sa iman to, na miya kalibu-libutang agyang kuto apoy kunara ka jahannam. Yang uto adi magisawisaw si iku apo naraka jahannam. Na yakatero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law anna qatratan minaz zakumi qutirat ila dunya upama buati gunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutua unga akay wagyang kutua zakum na si imaulug sang kaiya dunia na mabinasad na gyang kutua kawyag-uyag mga tao sang kaiya dunia sa timang buutwa unga mga pagariamis ikawagama Islam agyang kutua zakum na pamumulaanan pagkayo-kayawanan sa giyang kutua naraka jahannam na upama ko si imaulug sang kaya dunia giyang kutua unganian na mabinasad na giyang kutua kawyag-uyag ku dunia na ay dapati wati gunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutua tao aaya kebaloy apangan ng kaniyan na giyang kutua zakum. Pitero pano Amr ibn al-As radiyallahu an law ya'lamu ahadukum
hakikata jahannam upama buat tigian nako katawi wisar kanu agyang kutua katitu agyang kutua apoy kunara ka jahannam mapanganalo taw agyang kutua apoy kunara ka jahannam lasaraha minha hatta yanqati'a sautuhu na makaplali sa agyang kutua taw makaguraw ka agyang kutua taw taman saded na malamba apaman na lagamian sagyang kutua ka pangguraw kaya nakaplali siyan ubu ka tawiyo taw wala salla hatta yanqasira sulbuhu ay dhahruhu na manamboy ang agyang kutua taw agyang kutua buklian na mada manamboy ang agyang kutua taw itindagyan agyang kutua mga paliugatun wallahu subhanahu wa ta'ala taman sa di mga poputo lagi ang kaiya paman na likudian sa agyang kutua paman na kapanambayang iyan asarbu upama adi makasul sa agyang kutua apoy kunara ka jahannam. Adam panakataro o Abdullah ibn Amr radiyallahu an atigyan na upama kugyang kutua sakataw ama kasulod sa naraka. Law anna rajulan min ahli nar yang kutua paman na sakataw ama miya kasulod kunara ka jahannam miya siksa kunara ka jahannam ukhrija ila dunya napakaliun wallahu subhanahu wa ta'ala sangka iya dunya lamata ahlu dunya na mapula-pulang mamamatay agyang kutua paman na tao sa iku dunya sabab busag yang kutua karata agyang kutua buntalian paman na pakarata-rata ibuntal di kagaw mga tao ubayra na paman na kamasay may layagyang kutua buntal agyang kutua paman na miya kasul kunara ka jahannam karata ubun talian nagugyang kutua karata agyang kutu baunian nagina ng mga pagarya panganintano sa iku Allah makalidas tano sa agyang kutua apoy kunara ka jahannam sa katanwa gusto mga pamilya tano sa mga lukas tano nagu di tano mapad sa agyang kutua mga tao diranda na mapamimikiran agyang kutua paratias iku wallahu subhanahu wa ta'ala miyadakiran agyang kutua tawfiq wallahu subhanahu wa ta'ala rilaan tano langon wallah natimo-timo tano niyan si iku surga iyan